baon keren iya kan balada keren ru nakaliang jong na masungku ba nganam dai chu jong ga UDP nang ni semak tadi ketika benta jong baca sendiri ke jong minumlah panong ba ngin kerngak li nomar bangi bintang don kemensian men iya la ka jong baca sendiri kamar kani ka reservation policy ni ada suku saya kita di setang kita gidriu di bedang penek don nong mangini ya ka jing syakhan ni pang kemensian rom di tengah daru nomor bakani kamat ke bayu ada di dawa jadi kamat ke bakta lang yang ni di kun di jongi hadin abut kada apa penolong yang apa man percaya social policy buat ada yang dia kuman tu percaya no ku mangapun saya di meeting dia di badan juga ada election serta potong kalau ada percaya supaya bang ngamdeu presiden sekretari jong UDP dengan dia bitong wing nong kebut bangadan sibut bangan ai dei nak kata-kata mesin bay ya kan ni bang ngapit perman di kaiga jingele apa sayang kalau punta depan kelin dia ka NDP ngasim nak ni galenti ban kerja di UDP mat sawi ke bentar rupan nah hapan keren kamar ngal ade unong penjok jong UDP mansa keren wala de UMLA jongi ada de yo presiden ke UDP namar ba kene gadi kamat kebakta yang ajak kendri di berkawe nampak bagi pintu skap kumne pintu skap menti kintu keladon mau hadin ba ilayo banyak trailang bakal sarkar kumangila deptet ni nakale ka jong nate ada don ek mensim ka ba kia nam ta kanega kam na sampundo mat yo presiden ka UDP baun keren iya kan balada keren ru nakale ang jong na masungku ba nganam dai chu jong UDP nang semak